Arya tegel madruk kita terus do joki desa. Mak tak ada pabelen sabelun na na. Eta mau ngongkor-ngongkor dia kia. Senga, cuk panggempang aku berjalan. Biasanya tanah kok lah dari matruki sur. Tapi tak beri. Saboran nom. Benih tak kenceng apa tua. Tapi si nomor situ, kau lo tak oneng ke korek-korek jalan marah ke nikah. Kabudina buat namun tak beri ada kabar lana orang. Pikir pole. Takok-takok akhir rabak na tibik saya paling puto. Kan lah bude cak-cakan. Notop jalan na orang pada pui ben notop jalan tibik. Malah cuci sebenar sepeda nabok nanyong sepkompet jo. Tahu apa njo numpak? Ya tahu mal. Keng kelebihan muatan cak saya ngetrek. Mangka na oleng. Iya mulai tahu oleng. Am bujak kau paksa lagi. Kalau okora. Dibudi na deki benih sepeda nasi nyongsep. Orang nggak kare usah congkek masuk ke jurang. Cuma jeri ya Ramal. Pas setiap kawan. Setimun kancana palang minta tolong pak ikhlas. Cok ngaronya. Arya benih masuk kategori palang pun benar ya jo. Tapi butuh saya saja. Bu mulia kok ngolok mulanya sang pole laguna. Tina atedung mun kok. Jangan mula aku semak untuk kelebok nanya deh. Jo. Apa Nom? Mak benda banyak buat na jo. Kinom. Banyak kalian nih kah? Oh iya jo. Arya tak kelebok na yo. Kinom. Tong sitonga sangkolan dari Pak Genika. Oh. Berarti apa lu si Mansur yo? Kinom. Jaga neka tegel orang sorang. Kae. Keng paro kapak bun Mansur. Sepak sangkol lagi ka kaulo. Oh. Ya senga. Sangkolan jaga patepak cuk ben sarung benake. Apa boleh kok ngeding tegel Mansur eka kebaya jalan para paten juga masjid. Masa nano? Iya jo. Kok na tak ngiding apa? Cik Mansur lakarin anda tangan persetujuan. Tak ngeding tenom. Mansur seumpah bele na kaulo. Lah tanya akibat pak. Wala nanti delakare yang pare buat pengerasan tak kira bisa sosok pole jo. Ben pole. Cak na sengkok gelak. Bareng sangkolan ria tak kening ben sarung benaki jo. Lu mah Dur? Biasa tretan, tugas negara. Mulai saat ya, adur yang di peran penting dalam pengabdian ke masyarakat. Dawat kok nengko saya. Gawat mal, dawat. Reken tampun apel kak gue. Ngetes bok na Guntur. Tapi njok lulus. Tanggaplah ka busa-busa si lopot. Berarti buat saya tak bisa lah tiap parat disa. Serius dorong katanya, demak apa? Hari ya naragio surat persetujuan kan Mansur mal. Tegel kan nilai betena ajalan aspal. Sika masjid. Berarti tolos saja dan paling butuh tegel Mansur itu. Jo, lewat tanya nabok na. Sila gileso kimulai gelok kia tanya pole. Mangkatong kok tes orang. Butibi tapi tak tanggap.
Tak ibu kan bisa kali ban saya Tegal sengkok jo. Enggak man. Tak kelar kok. Oh iya ti nang kok mana ada tibe. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boh na to. Engki nom. Apa mau beli? Rokok na cecer ya? Boh, boni nom. Aneh ka kalau lagi berkas saya tanda tangan sampean. Sesoal jalan, kan ten lawi yang pun lastari ngocak ka sampean. Oh iya ongko, marah tuh juga nak gelo. Jadi maan redor. Sene. Jogi patrospor tanda tangan ya Dur. Apa jo? Mbok naki ya man. Tegal lele betona jalan tarik aboleuna ka sengkok. Engkok genten apa? Andi hak kia soal paritongan. Boh iya bener marah jeri ya jo. Jangan sengkok tak sampai alowang kata kelebak na. Mundari keris, tak kelebak na cuan kau bakal jalan. Vita bendik sengkok, silakan mepet. Ketibungan aja TCE padu roh. Kan rampa bentuk kelebak na. Otomatis deki pakune jauh poker. Pokok nangkok minta aja terus lagi jadi. Sambil na tanah sangkolan. Tak rampang kok mau neben sarung benaki ke becolon. Iya ti nador, kibo mau lagi lu jeri ya. Engki nom. Halo, Halo, Mal. apa Den? Tardo nak Mal tolong sengkok. Banyak berkasnya tak mari ya. Siakanlah bedatur Den. Aca-aca benatur buat Mal. Kalau kau nak tak mari lah kelaparan kado. Bibir sepal mau sangka rokok. Iyalah, mari nak jadi engkau. Ya iyalah, yang tosa. Jo, Apa man? sengkok benih tak abale soal Tegal roa. Tapi jak na sengkok buat na bakal sampai mekeran lega na Athena. Kaangkunya siya kisah konek lahan ke jalan umum. Tak kira ko silang salok kek jo. Man. Tegal jeru sangkolan dari kai. Sakonik banyak aluang ngaka jalan aspal. Pakun tak kira titi sampurna namun kai tak rida.
Tapi kok yakin kayak nabok narido cong. Apa boleh bagi kajalan saya gunagi orang banyak. Malah jadi sadeka kakaina. Bila enjo ya enjo man. Tak arapon dibuat naik begia. Keng cak ganggu adik nangkok. Mon sampai lebat otabo mau kerbungkan aja tejerua. Perkara kiyo songko. Mak bos puru dateng robek namal. Tak puru mari yang kok lalakon bila tompok malaria. Sertifikat tanah, pengajuan jalan, wak punya orang ngakabina. Kemapate siapa tompok? Iya dunda mare borem maten. Cijira lakon nabok nah. Tada si laju dateng si hanya. Tahu lah. Nyaman nih kau setiapen. Tak tahu kalakon nah bila dateng serbek tak ngabe. Oh kita soki. Montrosoki ada gang piten. Otaba mau ka usaha. Jadi ya ki mau nonton. Monrogi, ya teh dung ya. Sambil naja laku asero. Tetiap parati sariakan niat keangku nyapti ke masyarakat. Oleh saben kalakuan naik keres pada naring matoro abe. Mun satiakan niat ala karing atas. Mas teh saben kalakuan si tak salpak ben bojaran. Pakun ngelo. Imara be nade satya. Asero malolo. Bu, mal. Yori iya bukan bento. Iya, jadi oleh nading-ding ruang yang kok teh. Oleh tak berak bo, na beri pesan moral malolo. Gawat, Ten. Gawat. Gawat apa Radur? Area no Mansur burung saya tanda tangana. Gelak mah juda teng tak magi. Soalnya tekel no Mansur apolong tabun ben saya maju. Otomatis pakuni capok mun beda pengerasan jalan. Beremam menurut buat nama. Masa ele kata kalau madruki boleh. Pengajuan lah kare rantai jelas sampung ngopo. Ruwet marahnya, ruwet. Marah orang kok ya, Ten? Udah mamal. Apa dia nak? Anu sur, dateng melegas ya. Melegas. Kan mata bunga. Bari aku nenek mun kok. Assalamualaikum. Jo. Apa mal? Cet. Apa nom? Ya. Parto telepon. Tuli, enggak udah perlu nah. Neng nom. Halo Jong. Buat napa tenang Satya. Lagi bawa mobil bila mulia.
Jalan seka masjid pakun lebet ya na Roma. Iya lah. Ya nyat. Saya nggak partongan bodoh nelpon boleh ya. Siap nom. Betin na bo na ditulak na paretongan yo. Lo. Apa buat dateng-datengan na malah sumaja? Engkau leso orang banyak caca. Tak seneng kaki laki ngalemis yang ngabok na. Lakuan aku nak gawe caca ke bodoh katemo. Maksudnya buat apa? Ceki nyawa temanku nak gawe alasan. Lo. Iya marah, jelas lagi marah. Engkau tanah tak ada oleh kun jeruah sangkolan dari pak. Ada pernah sengkok dalam atane bernyari kasar. Tekti esok orang ngerti namun sengkok tak maki iluang kacilin. Iya sapurana jo. Benih sengkok dia maksa aki buat nak angkui maki. Tapi sengkok neser ke masyarakat sila kadung andik pangatero angkui jalan jeria. Mayuk mun bisa pala or pekeran angkui tidak. Siapa tahu teti sadegan abok naki ya benbenga seposen di tanah dari awal. Bila njok mal. Mon soal sadeka tak usah belibet nah. Andik cara tibi sengkok. Ya marah ya Fejo. Sengkok ngokola boleh marah. Berempal wang ngatanan abok nah dekik bisa kei. Yang lagi yang garan mon sengkok. Kor dekik tak ada apa-apa. Ben na bisa maki. Mon tanah sengkok. Tak kira kau seluang banyak. Keng bada bungkan aja te dupoan disa. Bada patuna tekele sengkok ben Mansur. Sejelas saya jawab poker jira. Mau nda sapa onna 12 juta. Beli. Cak sini benih buat najo. Engkau tahu kabungkan aja te nanek kene. Kau sita karya lagi 12 juta. Jadi buat apa merasan yang mana benih aja ke sangkolan jo. Gue jira hak na sengkok man. Mau nda iya beli, mau tak nda iya tak usah. Iya marah apa cara bebek namun lebur nget orang aja. Oh, ambo. Tina berkila jo. Cak na sengkok mun soal bungkan aja teh na bona. Maksud tu bermana nom? Mata ngerti kau lo. Iya area salah na sengkok mal. Sengkok sengaco maju kan kui nolak soal tanana. Amula dari sengkok masalah teti lanceng marah dia. Oh ngak ke nikah. Kita neng nomon pun beda tukang kacona. Sama selemesan na orang samangken bila pun era soki fitnah, au beda tiangko. Tak mang lo, mah juni ka berik mulana nengen-nengen samangken au bergera. Betene husut ampeyan. Iya mangkana mal. Sengkok nangku ngasakapian na jalan keluar masalah ria. Sopaja sengkok tak andi otang teti pangalang kebutuhan na orang banyak. Pada na tanah ria. Bo, nggi wajib ke nikah. Bencang kau lang kinom, mun kau le norok lebih-lebih nih kau urusan nareng tua. Keng kabudi, tore saling pator abek satu tangkean. Beda saya ngaputu aki ka di andi, pareng ngaki selama ki lebih. Cerat serat nekam tibi. Tor kadang cerek ka orang nikah pada pi ben secerek kabek tibi. Sisa tanah lebih ngaputu aki ka manfaat.